Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Tadius Kristus. Ijabe na siya marian bani panurang sugut nerion. Paima ijalo hitari gapan sigano pari bata bani panurang sugut nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa naguri atas. Terima kasih puji-pujian ma isombah kon ur nami hubamu. Bani pagkahulungimu huban nami marsada-sada. Boy bani panurang suguton hanami puho ibagas na horas-horas. Hagano panin pitahalani bagkel ni holongmu apa pasari hononmu huban nami. Asi marhiti hatamu bani panurang suguton torangi hampur apa pikiran nami. Asi margubuhkan nami janah nani horjahon nami pe makorona sangapon bani koranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Tadius Kristus. Rigapan siganu pari bata bani panurang sogoton Jumat tanggal sia September tahun 2022. Aima tersurat bani buku pangukapon bindu 15 ayat 4 nama katahon sonon. Ise mana so magkabiariham ale Tuhan. Janah naso pasangapkon koranmu. Ayham dohasa na pasing aja segala bangsa Roma marsombah bamu. Edom matalar panguhummu na Victor in. Ibagas parguluhan ta si gano pari songon na samak do iidah kita. Ibagas parguluhan taon rosi parguluhan ni Jolma. Na makabiari nene bata pakon naso makabiari ne bata. Na marhabiran bani ne bata pe jaloon nido milas ni mata niari age nalang makabiari ne bata. Na makabiari ne bata jala na marsombah hubani ne bata jaloon nido udan na madabuhun langit. So na do humani age na maparnalang ne bata. Ibere ne bata do si panganon hubani na makabiari ne bata jana dihut do huma mangan age nalang makabiari ne bata. On mambahen gabe ibagas parguluhan ta si gano pari. Marsukun-sukun hita ibagas guluh ta si gano pari. Guluh na sonahado tungon. Sidopak kononta, sidaranonta. Napitor ilobe-lobe ni nebata. Namin, sukun-sukun na si sonon. Langpor lube adong ibagas hahuron. Tarlubi ibagas pikiran ni halak na marhabiaran bani nebata. Halaniaha, bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Halak na marhabiaran bani ne bata. Doma ihapkon, doma ijalohon, doma iamenhon, jana ihatengerhon uhur nido. Bahasa, aha na binahin ni ne bata ibagas parguluhan ni si gano pari. Ay manamadear na marharohan humbani ne bata. Ase, bani na madear na dop jinalo ni halak na posaya na martengir ni hurbani na bata. Patridah konon ni do ibagas parguluhan ni, hapok kuton ni, haringgason ni, pambalosyon ni, sunay age pamujion ni hubani na bata. Langadong guluh ni halak na marhabiaran hubani na bata. Lang guluh na marsombah. Artini bapainang nelongan ibagas Tuhan Tadius Kristus. Porini pe songon na samak do na masa ibagas parguluhan on si gano pari. Idopa kon halak na porsaya si gano pari. Tapi anggo halak na marhabiaran bani ne bata. Seng anjay marubah carani marsombah hubani ne bata. Seng anjay marubah hapok kuton ni ibagas ganupan parguluhan ni. Seng anjay marubah kumani carani laho pasangapkon ne bata terlebih ma laho pasangapkon ne bata marhitihun ni haganupan parguluhan ni atap buy suguton ta bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Halak na marhabiaran hubani ne bata ipasangap do ne bata jana iya kuido habagalon ni ne bata jana totap do iya marhabiaran hubani ne bata barang ahape na masa ibagas parguluhan ni si gano pari.
Artini ai, porini ibagas parguluhan si ganupari, si holmarah pe hubani niomba, ningondo humani, tetap marhabiaran hubani ne bata, ase ulang tene manlubihi ne bata, dopak kita, halaniaha gari ne bata sendiri, sing urah-urah marah, mangidah, rosi madopak kon, parlahota nalang madear, tapi ipay mane batado tene, ase ipataridah kon hita na madear marhiti huni nalambin marbagal kesadaran ibaga sahuran sonai age pikiranta, tapi nebata tetap do manugu-nugu hita, nebata tetap do manorangi apa pikiranta, jana tetap do nebata marhasabaron mandopak kon hita, sonai mahumani halak na marhabiaran bani nebata, ibagas parguluhan si ganup aripe, karakter ni nebata, bakko ni nebata ay mahumani, nalambin marbagal huma, na ija tetap pataridah kon sikap hormat, jana tetap marhabiaran bani nebata, jana marhitiun ni ganupan na hinurjahon ni patalarhon, sonaha ase lambin marsangap nebata. Tutu hunjon ma bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Seng tarambati hita, bagi ni persoalan ni dopak kon hita ibagas guluh ta sigano pari. Halani ay, ulang komani, aha na masa, ni dopak kon hita ibagas parguluhan taon, mangambati hita, pasangap kon nebata. Tutu na perlu bata, ay man sonaha, asiguluh taon pe, gabi makorhon pasu-pasu bani halak na legan, ase ulang kita pita sendiri, tapi dihut makeluarga ta, dihut mahomani hasomanta, dihut mahomani agi ganup halak, sanggah ididah matongon, sonaha pakkabiarionta, carata pasangap kon nebata, sonai mahomani, halak na marhasoman pakon hita, gabi dihut mahomani, si habiari nebata, jana na tetap pasangap kon nebata. Amen, martongko mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa ibagas sa ganjang niarion, ase tetap hanami marhabiaran hubamu, ase barang ahape na nihurjahon nami, na iparayak ka nami sa ganjang niarion, bahen hasangapon ni koranmu matongtong in, na meronjolan bani bagal ni holong nami hubamu, jana barang ahape tongon Tuhan na nihurjahon nami, pargugoy ham hanami, urasi ham hanami marhitihon nito di mo na mapasingin, ase tarbayin hanami tongtong, pasangap kon ham, jana marsombah, marhabiaran, ilobe-lobe mo, bani ganupan pargul nito nami si gano pari. Ibagas goran nakmo to Diyos Kristus tuan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Jaloham mapasu-pasu humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Diyos Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoalan ni tundoy na pasing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bata ganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Salamat marhorja mabata, jana Tuhan tama tongtong nambere gugu, sonay agi malas ni urbata sa ganjang niarion. Salom.